asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu namadii daawadayaal kusoo dhowaada kulmadeena maanta waxaan kusoo qaadan doonaa dhibaatada kala haysata afrikaanka iyo ingiriishta. English Premier League. Everton 1, Manchester United 3. Crystal Palace 4, Leeds United 1. Chelsea 4, Sheffield United 1. West Ham 1, Fulham 0. Sunday, West Bromwich 0, Tottenham Hotspur 1. Leicester City 1. Wolverhampton 0. Manchester City 1, Liverpool 1. Arsenal 0, Aston Village 3. Serie A, Cagliari 2, Sampdoria 0. Brighton 0, Spezia 3. Bama 0, Fiorentina 0. Liazzi 1, Juventus 1. Atlanta 1, International 1. Guinea 1, Roma 3. Borussia 3, Borussia Dortmund 2, Bayern Munich 3. Wolfsburg 2, Hoffenheim 1. Leverkusen 4, Bristol Mahagit 3. Viewers, here is the end of the rare news. Indeed, it's a rare news. Read by Akwasi Bwadi Akrobato.